Mungu anaweza maliza shida zako kama vile alivyomaliza shida za watu wengi zamani. Nawe kwa maisha yako Mungu anaweza maliza shida zako kama vile Mungu alivyookoa Job ndani ya mateso ambaye alipitia, na wewe vile Mungu anaweza kukuokoa. Kama vile Mungu alivyotendea wana wa Israeli ambao walikuwa katika njaa, vita, mambo mbalimbali, Mungu anaweza kukuokoa. Na usiogope, tumainia Bwana. Mungu ni yule yule jana, leo, hata milele na milele. Mungu hajabadilika kwa maisha yako. Amini Mungu, tegemea Mungu, sababu yeye pekee ndiye anaweza. Yeye pekee ndiye Mungu ambaye anaweza yote katika maisha yako na maisha yangu. Kumbuka Shadraka, Meshaki, Abednego walikuwa katika difficulty, walikuwa katika shida, lakini Mungu aliwapigania. Sawa vile Mungu alivyopigania Shadraka, Meshaki, Abednego, anaweza kukupigania katika shida ambayo kunapitia. Leo tuko tunapitia shida ya Ebola, lakini amini Mungu anaweza kutupigania sawa alivyopigania wana wa Israeli zamani, anaweza kutupigania sawa alivyotupigania kwa vita ambavyo vilivyopita zamani. Na sasa Mungu anaweza kukupigania, anaweza kutupigania katika hii Ebola ambayo inapatikana hapa. Saa zingine tuko tunajiuliza tutafanya je? Saa zingine tuko tunajiuliza tutaenda wapi? Tutafanya nini? Lakini nataka nikuambie siku ya leo, Mungu anaweza yote. Mungu ni muweza yote. Yeye anasema hivi, Bwana asipolinda, mlindaji anafanya bure. Aminia Mungu, tegemea Mungu. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Mungu anaweza kukulinda. Mungu anaweza kukubariki. Usiogope, sababu Mungu anajua wewe. Hii ni njia tu, ni mapito. Kumbuka wana Israeli, namna Mungu alivyowatosha Misri akawapeleka Kanaana. Walipitia difficulty, na saa zingine nasi kwa wakati wa sasa tuko ndani ya difficulty ya Ebola, lakini amini Mungu anaweza. Tumainia Mungu hata kama inakuja na nguvu namna gani, lakini tuna imani Ebola itapita. Tuna imani yale mateso ambayo tunaipitia leo itapita kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo anaweza yote. Yesu Kristo alimaliza yote msalabani. Alisema yote imekwisha, imekwisha. Nami nimetangaza leo kwa maisha yako, hata shida yote ikwishe kwa jina la Yesu Kristo. Nami nimetangaza tena kwa muda huu, acha Ebola na mambo mbalimbali ambayo kunafanyika ipite kwa jina la Yesu Kristo. Amen.